APSLC Yudving Satum MP election upon camping Ahur Ketchepaklang Ponalamthi. News Desk report DY365 Kirby Life. Aprang sidak searching Kija CC Committee Process Secretary lakan Hamdan Kija Process Secretary Akademi Pelo Nilitum homosti ka visit lakan so asai kideng long alang kami sama welcome di Nepal lang di Akademi Pelo lalu non nilitum labang so Lok Sabha election parliamentary election ka itum pan si kethedung election lakan Ate karbiang long orang lakan di masa orang kalage itum parliamentary study itum arj include pen karbiang long orang akiman ka break sebab so yang break kang team ini yang ini tim long lang ningkan sok sikyo rahi playing at lo political party ke bangulu bandam pomlo ASDC da rolling lo kada phanang khan lo yang pregamen pen bat itu tum kita rap Rasanya si Kongres akan niji ini kursi Kongres sampai tu behind lo saya langsung tidak Rasanya si itu सबका साथ सबका विकास मोदी की तरह जॉब itu hanta halap Rasnat Singh kami nang caktikang lo LKR bari nang caktikang lo kata langsung sa Amit Shah nang caktikang lo malah itu kan jawab rat tu amin kita थे dulu BJP han BJP ke dwar ni usi itu lah hempek long ku won usi Foreign Singh beke hai bihai ni sikap ini kan cap leng ada kita itu apa nang chung dia kasi hil tung card yang long rat la ben bima so rat itu kabe cingwai lo non itu matsi tung card yang dia kan pajok Karbiang long hempek long li penapot siksil kepang tangki de penapot karbiang long di view dia sama kesukaan so view itu ke jauh di pan kesu itu kesu kajak dinong tapi inor ke pan kajak dinong lebih cara begitu lasi kita tang hut APSLC party pen api haji ke har pasti kandidat invite kibi kiti api mangfal satu kita kere do anu tumpen jingki citan si alang depan demokratikally ating pen invite lo hala sukang pa aku jaya kathar aki hai lam chak chipilo rata phan hala bang so lam chak nak ni rat nak ke langji kusini tu hin pa tu ka garak tu social media ha tu ni ka pachi alang li lam chak chipilo alang li ki hai army kana matsi pu army hem break talong duk chiap khan alang li cycle po ningkat phong bong alang li hem ke talong vegji pusi alang li lam chak chipi laga alang li lam chak chipi ke lage lam chak junju kam si klem vegji alang li lam chak Laga ali serbang tu kursi laga apa cini lo, alang kita long tek kursi, itu akhir dengan han apa. Lapen alang six situ orang ting kursi, kalau dia lo arah apa, mati di masa orang apa, kalau dia orang apa seperti itu. Six situ orang ting arun selam si, secret electoral room, lapan ke claim back po. La kecil sudah voter list pun ambil kalah saya claim back po bersama dengan capti kita. So, langsung nak taksi. Karbiang long di Buddhism tepik amit hang nan kita bawa arling itu amit hang apuria la fansi kontrak konon sakuri konon asun tinamu tami ahima sokoni celang cote dilatung nasi la pasona culture ke alang pivir deji kusalang li kuno labang solar ke alang li katut kawe fanta nangji facility do an sakuri konon kontrak konon do an tami alang li ilabji kusu ilo ke fa bilai kusalang li lang chak ilabji pending de lalu kuthan bang atum han teacher ben punot sakuri kan ana fansi dame silil de pending de apora thing salang ilabji salang chak chiki karbiang orat kirai telah no kende tapi adu ya hoy border bang ke alang thiu thik tapos na around 1951 ala bang so pene ating si alang ni border tame pathiu thik ko si alang ni lam chak chiki balang ni claim begir pen claim un si lam chak chiki kala halo itum kenang ta karbiang orat lasi labang so alam kena put karbiang long arat apan lapos alam chak ki make it adu sangka puta dala lasu bana jok sinong karbiang long arat thur tak lo ingo ake anke nel tum chinya ting pulong te 80-90% ki 80% si dalo lasi ke bantri parliamentary election make jaya ka thaksio 110% itu ki haji san angring do langte di APSLC ai hil pen umur sing tiso pan vote jok nang ni bu abirta ra pan ki kupi nang ki posi jok nang ne to lat pakat nil tum kita tang ani hutamela so siding bom hutin than lo alang li pan BJP pen candidate paklang non MP partai pan arjun lo bani tum hin ki ningarong theke alang li ken ta high fit lo the rat kriek tang bani laki alang li pan kriek ke laki lanon MP ang hoy atike long le France alang kerja athema alang li revenue in charge kedi revenue in charge lo
alang li revenue in charge kido uno si kar biang long arat atun ke pota ke long le naile pota ke long le hang jol ante pota halo ke kichir thik bhan ke nangli hem thiko bolong li serang hoi le nangli serang nujok le parjap sita along le yung sa pota vi pulu te nangli parjap dung dung ji ali de ji kar biang long serang long bang gadu betan chini to bang so serang long itum ki do kar bi tum jong sing long khai si apota vi te tum ko piali ke thangali de la so puta ke bene to pini incrosar do pilo ke angtan ke bang kiche kunta nang do thip lo ke o long le ki joy pus bang mathala lo ke bang do thip lo pini ani ke chuplung sung tung lo ta o sung tung lo la lasi alang like pota ki pipe ta ise corruption ke then nai lo lagi pota ki pipe ke corruption ke then nai lo itum pai la ma thapi me nang lasi alang ha ke reject ang lasi mon mp ke lang like haji bu ke lagi adi la ka lam ta chathana nang hai he bek lang like lagi ha lam lagi apen langam sina alang li ningkan ke em ki man singa sa konsimisi em alang li revenue in charge singa sa most tin tum langdam mon to war ave school hema ave pen ke 90% akar being the inglo ke fan ki ringia var sai masipi pe mat plasta mate in han me ki hem nox gido lana tu namon rak thang tung lo to war gele ke ki join nai kamo di pwd department pe laga du belang li scheme belang ya acha kong pe lagi selamun lagi sita hala bang so tu nan tum lana me theglong ji munit ki chela ron ji ka phiram lo ingna ran chela dei lapsana to war tang ke mathana il tu mathani kar beng lo arata la to war ning ko lang li selam thekele alang li hem tek ban thekili alang li la puta ki joy ke kam ngan pidek thele alang li kar biang lo ara ensilara pan hemprek ba thiki ma hada parliament lo ke bang tharo pisu se imp tum se la duji hada is retired officer tum sai de ips tum sai de phd scholar tum sai de texter tum sai atuma thengno alang li arjap thir pen hemprek pan chidan hai ma chidan hi alang li op chi paklen lawi non kidam tang hu social media thengno alang li no ra pota ka ju alang li hemprek banji pusi wedi la pen ke sonia lang pudo non hu alang li hai dik bu salang li lam chatin aprang pen aparta non si omu joli salang dapat nanti tadi paham sana alang li hemprek banji bu kunat kemat hak pia cekong alang li kemudian di kunat kelo hela amu heta polo putan ngan cipi de development kan ne klen de bote hemprek ka pian lam alang tapi alang khalang de alang li haji bu si di kalau pas haji alang li ram phang pamang hu lagi de kedam tang part alang li omu chot abu pe sai ple alang li aning ke theki sibe la hala be belot la so be EVM machine hai alang itu manipulate kuring ji mene bisa alang matha chong hulong ibon rigging claim lo ibon ko so ni che thei alang li kan lo alang tangka do mo dibi tangka ben nampo rigging claim ibon ko ni che thei besel ba saman kele sita ni tum pi sasi tum chinia lo lang tu so rigging claim ma no tu nep check po ma jo ko returning officer sa me ma jo polling ja nep check ko ni tum ke ben tum chinia lo na system akheno kam claim ma nep check po claim ni bolang tu hala ma sini che thei ke ram tang MSC tum si highlight ke lagi lagang ma chini pame lagi tum biota long pame BJP lang kido tuman itu long bang lalu mati nang khala bono ke claim bek nang khala lalu pen ta salang tum nasi ki claim malah sai nang tum chini lo nasi nona dhu ke alang ni la bang sune rigging claim long ji bon pusan ni ke thebe sai ni ji lakin box ta long ji bon pusan ni chamat kai so ni ke thebe sai la kan ji lati la ki long ni lo laki ni tum khang thi punon thu jat panon ni tum ki long thu la long to na bang so sai ki claim nanti nona INC mate Indian National Congress alang tum peta thurji asila so alang tum pan hai ji to kono Indian National Congress tum pen jong si nona dhu ka biang long ben di masok phaman alang ta arjap ji ko te la ke alang tum mang bong la nin tum BJP pen la Congress adi la tu bongali abut la pen bihari bu ti thak ngwa khang ki tum mang la lang tum ben la ke ha hil la lo ka tip kilang tum sa ta mang le bongali but mala bihari abut adi ti thak ji se non la eviction alam pen apo hedi eviction alam pen jong se kar biang la non la MP aprang si eviction se det pata bihari tuma asa to support hai mile sita chinia lo eviction begi lagi ni tungang te dolong latin dolong le pasa tum bihari jeng ong tum ke congress support mari si bihari apu ke congress on tami ni tum khado chini ke tang tum la hai report to pen bongoli tu lagi sam tum kheni tu han atu abut bang thak vek mo lagi si ene tha hi lo tum ante ke hai silam nang ni phana ri la asam government ka chari pon Dr. Himanto Biswa Sharma ke MP le pen MLA election apor ke candidate lar boy sita Karbinong Thomas Council election na bang ke CM bang lar kidat la sinang men pilih pupo CM han kelali binong lo lang le fanti akhe tum chini lo ke CM han galang ni ATM se tin chong ke tu lo ha man ATM se tin chong
kasi itu teknologi di social media tahala roda handle ke thabra pe ti di mane ne mail nak ke thip mail nalang pang community kalami theba paning gelong mo da ATM ka ha ang tan mar torji gidi ATM ga di stidi gidi me ta kena ta me kalang ne ATM sa pin chong te karbiang ke hingne ke melam di karbiang long lagi dake tangka ke lagi dupok ma di ngo ken chin thuri special piken do umadi pas piken ang chi pudung kon indirect ma ang tangka ke pon la sala ne ATM ga pin chong si la indian kang ke puri pon pon lo la sala ke mathanang ne alang ban ing hon u posial han pon ki bu lai kan lan chot